makaraina. To tiumbak dio me padang di pare-pare, di po tampo mandana lepong ambulan, di po bintin minanganna pandan di matari Allah. Tondo kona polala saya sia, na polambana to sandama piida. Rampo tongkon marintin tutun mak pote di bolong. Angga tahu lakbi bakalima ampul embang makarain. Angga pangloluas sangka pak tendek bulanna bisa ranene pantan tiumbak bak bana lembang pantan ke dek pentutual lipu sanda kalua belanna susi mokada di seran sarong temmo bisara ditoke tambane maka dio metodi ponene temmo kada puang bisara totumam para rata kumuate kodengki na petaba koli-koli rara rosoinaya na pebatang lembang di kantok dan wai mata langang ki sang isungan endek ki sang koran si pakatana bateng si para darak dainaya susi te allo totemo ilante kulla tomarasan kapayan payanan tonta ke de ritondokta tonta melao di rombeauta mambela lalantaula randal langi malum-malun unno lamun tu saratu lombok tipas saregaya tonta ke de diome tonta lambas sambalimai tonta ke de diong mai tonta lamban diong mai tonta lamban diong salu to diong pangkalo buang diong masa pitumangi bukan umpar ramatanna isi salu sia dekan tonta lambi kakin dekan tonta lenggam bentiang karat ta sembang tangkena lamba ta toi burena lamba ta borongan saya tongkon ta pulambanan tutun mak pote di bolong tonta lambi bambatu ramang inde kakin denan malalundun inde bambatu ramang kakin denan malalundun pote di bolong taratui malibongan tampak masolanasang apa tangala di beru masua saade kada di seran sarong tangala di tumpu sambo kada di toke tamba debaka ada mangkana tanan talam atau di ponene sangka mangkana osok bulala to dalam ngalentenan panikuan tuntong aditu ulangana nenek di lece lamba-lambana di kalungkung perendenna diola mata rotena di pebembeng lambanana diola makole-kole belan nada lalebongan bulan sangka lampan dan di matari Allah ungkolong rumbo sanda makamban usompo buntangan nangge manapa rekio luna salu kaluak sau engkok bulan na padang tontong mi boleh tapel lundun ni nenek mi boleh dibengkai masolanasa antarang boleh bang tutun goli-goli rara untuk konya lolekok dari kang dau ayam undi sungi kulla supulena di kang dedau sarapan di kang tu di pamama ilal lopi bulan di pamat pindo ilal lembang surat di tiro paru dingin di sai lepu kini ke kusule dituarai tuona gayam ke di sarande moko inikkan soe-soe na sarapan iya to mamang pamanda iya kamanarangan tempa bintin kapaisangan ilang pantak nakalolo taun taranak sukaran nalu tau saladan luntara makareng atau tumampata ilang kombo masalo atau sangadon duang pindan ilang desungan bakalan duan atau sangirusan kori-kori apa dalam bisumpu suka nanadete ikan nabunona selalu tokok tenelit katuang ini penuh benar ronda banang penanna kembali dipotangi tangi pem bokok lalangan narak pako sandak dilendokan tingkon di bentire lumas toke na papati yoki toke na sanda si bisa oki toke na kano tono toki ladi tulak raka langit ladi manang ngai raka kena penang tala tongan kena bangkeng takumua apa puang mak kada bisa manglotok tak salah apa tontong serga puang imam hatua mak bali jadi bongsok lakuan kana tanpa gaya nenek serga teman para rakawak kanon kalauan siayo kapas sakena kako bisu na kombo bulan tasa undang karanti kana situ unta erangan kebisar bisa bukan di bapak ambe lakote mai pesalu sangka lantai tangan tonton di bapak indo lakote mai pebil lebih besar di lantai malibu ditarik di bapak indo termasuk karena luna buang di bapak ambe siturut luntar makareng atau tumampak di sorong pindan laku luntara nang nusantara di pabenda merambua pindah rambu solo
di patudan nang mirwayan na sangka kabotuang kulak taisan dilako bakban na lembang tapi nila dilako pintu tuan na kodi kolirara tarampo tong konto maindun tutun makote di bolo lantang taulah di Yung balara nampak na pote di bolong di tetukka apa-apa nganan toka bola Yung rantian tuin nakama dan denan ilang telantang tau lakbi patanon total lo buah belan nain de tondo disangka lembang di tandiada di tagik-tagiran ni apiandi sola besula to malaran manganan nampak to malute nono tarantian tuyo di ko malaran nampak gebe marasan tadi tungkon si pakatan abating unisung si parada rada inaya iko tabe ni tongkon modiong malaran nampak na bote di bolo ilante barong-barong di pamadatu inte barong-barong di pamadatu di papai sugi di kulambo masure di salabi gaya maklindo tahu didodoi kandau remaude kalangan si tenorindo tomer ramutalang tabangun si pemanta berupa tomak kapunan nao talangan si pakatan abak dengan anak-anak pagaya tabangun si barak darah dainaya bingsuna pompong pulang pasak tenau sarapa tutium bak mau si sariri sepuk di bawah dilolek di kiri galang kapu pak lupa hubungan kasiong kelum paling-paling di kuasa rumah sepuk dia wadak nalembang taduan sampa baseto doi perang barang bolu tanda mario tongkon tomaindun pote di bolo koyolek melayo si bakatan si kampung si taduan sepuk pono mata pena si kamali maalia-lia si basak kira pusoro sapangalan tatunda ni masai lapo sapelulunan tolek manda ulang rarak nakada kaboro sampelang para bolu bintin perende bulan tome di sarama mali
Sakit ako to ya. Ala pak ko pito. Sama. Ya oke Jona. Ya. Dia lagi jantan. Sipi atau lah. Bisa tadi. Oh, Aduh, merak ke mau tanjung anu. ah ya. Ya, kita tuh, Bro. Pamilin di kimia lang. Iya, tapi saya satu malam pernah. Apa nih kemana lah mbak? Kemana sekarang mbak? Bangkasnya apa? Pangkasnya sama. Ya, mau tunggu.
Bitam tam tuh kan. Blokir ke apa sila gerak. Oke, Varion. Pamanton. Pwede dia anak ini. Apa mau? Apa nih? Ternyata aku lomba leda tentang. Asa nasanga mo nasanga di mo tanta sangang ko nasanga mo lamba. Nenek. Kenapa kau yang baru makan? Tadi terstop Om. Oh begitu. Ada tamu Om. Oh Malu, iya, iya. Oke, lanjut lagi. Om jangan video Om. Oke, Jangan baik. makan Om. Selamat Dadah, makan. dadah. Dadah. Video mukbang nanti Om. Lalu pro kanan nama Lerski. Kalau gua sahalo. Oh. Udah mau kasih sama dia. Oke. Selesai. Jangan lupa cuci piring. Tidak dicuci, dibuang. Kan dia ada. Siap dibagi-bagi. Siap, komandan. Oke, Om. Kan dia ada. Kan dia ada kepulang, Le. Tanamkan deh. Malang. Dia tisap dia muna. Yo. Balalapit. Apa ya. dari itu? Balalapit itu. Ya, balalapit. Kamu palang. Tole me katabe rokko sulen karara ni Balalapit. makalima komi teme toki popayong kalalian sangka toki po toding kaluak ba na lembak
mak palidan roko tingayo malabi mi makaliba komite mai mak di kamata sakam pulembang makarai lakuang kami toki pobarana kalando toki polayu kelamba na pangleon toki polua toding toki polando samara angga toki ponene indo ambil mintu suluk tu nariatan nompa balara nampak na pote di bolong ilan te barung-barung di pamadatu unisong pajong rantian tuyun na kamadan denan ilan te lantang di potau lagi ki kuatabe tamarisan marasan pam tarima wai maktan sola sakke di pamatanakan na burana padang jomito mak raputalang tu diangkaran tete kaboro di bainan tanda mamali lako batang di kalemi unti mangpakan katongkonan tau saran dekaran kamadan denanta di kode nopak namasak kiara ami marudindin penami solato batang di kalemi an namasak ke balua madarinding tikulao dan nopak namen nuaka tamatasik namen parompong utama minanga an natontong sitamu matasikta anenek si bidang minanganta Kito lalangan pisang lau eran daute tongkonan kada kendek pasang pati bisara daute panito pak udeliana laung kabek santung pasang ararak milau kok biri tibulan papak gantian ami torro manasana katongkonan tailante ma allo totimo unisung marampak nakamaran nantai lante kulah to marasa kumoya tu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhumah nek lairan dana lama itu manete sangalla mak bulian bayi mempatu mali lako siapa Pak Glenn katongkonan kamarintinan na keluarga nenek Victor lama itu kesan sangalla me tanda mali tutun kaboro lako Bapak Glenn katongkonan kamarintinan na keluarga almarhumah Indok Lamba Joma Italion Rembon mak bulian bayi mempatu mali lako siapa Pak Geri katongkonan kamarintinanna sia Thomas diomai simbuang mak bulian bay mempatu mali lako inka sola adinna katongkonan kamarintinanna sia nenek Sohel diomai mangkutana kedek lambai tokesan mempatu mali lako Glenn sola Keti mak bulian bay katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Yebasa jomi mangkasa me tanda mali tutun kaboro lako Bapak Glenn katongkonan kamarintinanna keluarga almarhumah nenek Sero lamai tokesan sangalla me tanda mali tutun kaboro lako Bapak Glenn katongkonan kamarintinanna sia ambe api jomai sarapea me tanda mali tutun kaboro lako sia Bapak Geri katongkonan kamarintinanna sia Bapak Intan Jomai sarapiang rembon metanda mali tutum kaboro lako siapa Pak Geri katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum nenek Lepan Jomai kalembang rembon ma bulian bayi tutun mali lako Geri soladinna katongkonan kamarintinanna Bapak Bari Jomai kalembang rembon metanda mali mempatu mali lako siapa Pak Geri katongkonan kamarintinan na siya Bapak Serli Jomai Papua me tanda mali tutun kaboro lako siya Bapak Geri katongkonan kamarintinan na siya Bapak Meilin Jomai Kendari tutun me tanda mali tutun kaboro lako siya Bapak Geri katongkonan kamarintinan na ambe Lepan Jomai Kalembang Rembon me tanda mali tutun kaboro lako siya Bapak Geri katongkonan kamarintinan na anak Bapak Ros batu sia Simon Ali Jomai pare-pare mabulian bayi mempatu mali lako anak tomate katongkonan kamarintinan na sia Mama Pika Jomai Mangkutana metanda mali tutun kaboro lako Bapak Wita katongkonan kamarintinan na sia Mama Pika Jomai Mangkutana metanda mali tutun kaboro lako Dokter Anna katongkonan kamarintinan na Bati indok kude lo merante tayo mabulian bayi mempatu mali lakuan ang tomate katongkonan kamarintinan na siya Mama Santi Jomai Malaysia metanda mali tutong kaboro laku Bapak Esan katongkonan kamarintinan na
Pandi, Damai Palangka, Buntu Bepasa, Mak Bulan Bay, Tutun Mali Lakoto Walu, Katongkonan Kamarintinan, Sianene Kerin, Jomai Rembon Tarosong, Tutun Mali Lako Sianene Kerin. Torro Maramba mo katongkonan damas solana sa mundi suma pakatana bakti mo kamaran dinantang gamay. Belan nalangang ki unupo rarama kambang di kalende rarak to may bubutang sipiader. May pamatasan pas pangalulang na basta situ ka rapu yung kanda si kumpangan. Ang itu may tatampo marintin makalang kalok na mari. Apa kiwa tabi kiwa orang pwede sa bubukan na masokan siman kiwa tikuli apa sa mapatikan na disaramen masih. Kumari mani kami kona sangka ilang di rumah bapak di bol. Dia mani makai na penanda bisa ilang ide. Mana ngabulan na panda di bol. Dak na tombon lol dolong la bapak banale pada nalem pangkalak la bapak tuang na koni kodira. Di kone mani soro kasebu sapa di pamaluan to rumah kai di rumah be kola bapak di kalento. Dia mani soro koe makan sakit di pamataran sola burana padang sidolon jam sinengka. Tamun nisa tangan nampak tampe diri rantian tuyu. Dikodak kabar lima diopak teng surat tumak maloi nanya. Belan nasusi wadak narapu solo temo sangka kabotuan kulak budari kakak palapina. Manimpak tangan di karatim letak palapi tak jagai tak bubuk tangan ditukan. Belan nana kalau bakal kirosoi nanya. Nape tambah boleh rarapi di kantor boleh. Ikan tiago di padot di tongkonan karena tu di pendek kita utipan itu pak Udeliana. Dia mani kadang ku tebe bingak bisa kirim kok kami sakanto pande. Salah sabuk mani sakara bisa gente mai pak gantian bulan. Nenek nama di bukon di nampura ku padolo. Anak toro pakundu mola ku batangan di kali minum di sumpatan di tua kak malam tondon tu batang ni. Natang manda mola ku kala tolong kami timuri kak lampurin biasa. Anak kan lawan di ku beta mami tanggal nenek di mobil kisah nama rasa. Togi sedang pulau lantogi Facebook bapak lantogi. Apa kisah kita di tubuh. Kamu perlu landaban debating kamu bantaran orang gain ayah. Toh malaran kau memang apa sih batu tanah? Toh kalau tengok memang apa sih dulu katonan. Ikuat tabe kamu bang lompat si batu tanah lompat si dulu katonan. Dan nopak nak katong konan datang lapis nelakan tang lapis sanisian kamadan dinanta. Dan nasi tirotoyang. Kamerara ditawar tuh ada nasi pemantah membela. Toh lompat di sio panaran. Karampuan tatong konsi pakatana bating menisung si parak darak daina yang gatomar rambutan lang. Langga mo kita riba maamulo sang lampa. Reke mo kita dengan makburan tang tisino. Naki ko dako to kedako kesudah kyo mabonon tak di balik ki tondo kota. Di ko den nopak anta tontong meluming katang tidur lentek do tentang tes sokambutuk nang karang katuan mak dan tantonya sokar ka sang pulo. Ki tontong maramas sambayang langam puang kidak dak nenek mangandolangan to pamalang talu sama buaban. Anda bungka bak bana langi anna kilang pentiruan na batara. Anda bolong barang pasak kena laku batang di kalebi. Anda tongka kinante kaborok na tamaton don to batang mi. Anda tong pasak kemairi maluditin solanasa. Ilang jalo lata batu lako kulak taran telulangan. Lagi gua pada pebatang di kalebi mas solanasa. Lagi paten patamaton don to batang mi yang kamairi kumuan. Totong konne. Po bayu kondo komi tua, po kararang komi paraya, po songkok komi tuo male mati, pasak kita, solanasang. Sundun katong konanta upuh pendaunan nakamaran denanta. Nalagi kuat tabe, tabukai ulang suleng karan atas siman takok karan kaludendek sungan makarenta, tapataru katong konanta tapas sundun kamaran denanta, jotu inan napa menasangki itu beraputallah. Selamat merampak laku kalita solanasang paraya sangka mau pak tamatondo ke batang tangka mairi buang tontong pasah keki. Dia kan fix ini nah, kenapa? Yuk sih. Yang mana? Berapa? 11 sama 12. Wah, dan oke deh, Bang. Iya.
ada 12 ada 11. Yang ori 11, yang ini 12. Apa yang ori 11, yang second 12? Bukan. Strawberry. Oh, Yang mana ya, Kak? Ori Ya. mau? iya. 11. Lebih ini. Ya, Berapa, Kak? 2, 1. satu mau. Dah, kalau balik ke situ. Wah, betul betul. Iya, karena Yakult tidak boleh lebih harganya. Kak. Iya, Oke, terima kasih. Om, yang kali. Kita minum Yakult dulu guys, karena ini sudah panas. ya teh apa tuh? Apa nah, sepana Di pada laki anu apa tisu magic. di sepana guys. Anu, untuk sini itu karena cepat keluar. Iya, Biar tahan le, iya, biar tahan lama guys. biar tahan di dalam. Fotokan dulu sudah ini. Wah ini pak foto suka sekali ya di foto. Mana anu tuh? Pakai ini kamera ini. iPhone dulu, iPhone. Sana kok. Ini. Fotokan dulu. Cari duit untuk kawin. Apa? Tabe ya. Cari duit untuk kawin. Salah itu. Dong, paling asing. Tabe, tabe. Kanting cara kanting Om Naruto. Kanting Kondo itu lah. Dia buat anu pagi pak. Apa tuh? Satu keribu le, men le. Itu gimbal cedek apa tuh? Si anu dong. Mbak, oh, itu keribu. Itu keribu no. Ada ke Jojo ya. Ada ya pemirsa. Bagaimana ini rambutku? Kalau tidak cocok saya ganti besok. Iya. Kalau tidak cocok, saya ganti besok. Adakah yang mau ambil ini yang secondnya? Siang dari ketinggian Iya. Pulang. Dari Bukit Kapulang Napo. Iya, kita sudah makan dan minum balok. Kita sudah istirahat ini, sudah capek kita keliling-keliling. Iya, sudah capek lihat-lihat orang. Kalau sudah pakai mama. Bikin orang. Oke baik. Kita mau ngopi dulu. Rombongan terakhir betul ya? Iya. Oke. Alam disari Iya. Iya kan yang Yo, yang nanti ini Manglelang do. Sisi deh. Ya tuh keluarga tuh Morena Manglelang mau komite Manglelang. Ya landa kote, kira-kira benantai alami hidup kita pengabana. Bisa tas sekalate ke laikuki, yo. Nah ya teh lalan nada. Sama kita tuh tanda mali lantai tondok, kita tuh mesak di kaboro. Tak nanda tuh benanta. Nah pada mantu di daerah saya kita si perhatian para dulu. Ya, si perhatian para dulu tuh pengangkat terong tapi ano, iko yang tidak kok iko, nama tuh di rumah bukan nama tuh benanta lalan nada ya lantai. Oh, jadi ya tuh kita atau Pak Bakna, nah tamat lagi. Ya, kita lakukan apa sih siapa teh? Yo, si Pak di sana. Tak mau lagi di juga. Wah, mungkin bukan dengan cara tertentu, malah nara lagi. Jadi sisi itu, sabar kami Manglelang jeno. Ya. Manglelang berhenti Manglelang jeno. Saya para. Kita menalam bagi sinyal lumit aja sih.
Pera kami tante. Pela kami le tante. Iya, pelak bang anak iya teh, Pak. Iya iya. Oke. Pela kami yo. Oke. Oke. Oke, Lamba. Oke, Lamba. Oke, Lamba. Mantap, Lamba. Ah. Mantap, Lamba. Ah. Oh iya, pela kami. Hah? Oh, sudah men. Saja. Pandan 100